Sebuah rekaman viral di media sosial Twitter pada Sabtu 26 November 2022. Dalam rekaman tersebut menunjukkan sekelompok tentara Ukraina yang berjalan di tengah salju dengan membawa senjata. Hal itu menandakan pertempuran pada musim dingin segera dimulai. Segala persiapan telah dipersiapkan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam menghadapi perang di musim dingin. Di sisi lain, para pejabat Eropa diketahui akan berusaha keras membantu pasukan Ukraina tetap hangat dan tetap berjuang selama bulan-bulan musim dingin. Meski Ukraina terancam menghadapi musim dingin terburuk tahun ini, Eropa berjanji akan mengirim lebih banyak dukungan yang akan mengurangi upaya militer Rusia mematikan penghangat dan aliran listrik. В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Кальмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торская, Ивано-Даревка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 подразделений норвежских. Живая сила военной техника в 164 районах. В районах населенных пунктов Бельная долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Залиман, Луганской Народной Республики.